iyo wibye murumva ntabwo kwatura ngo mana rero ngo narabyibye ngo mbabarira kandi bihari no wabyibye ahari abantu babyumve neza ibintu umuntu yibye agihari nibyo yibye bihari byaranazanye n'inyungu asubiza ibyo bintu n'inyungu zabyo zose kuwo muntu zishaka ziba zimaze imyaka ijana iryo niryo jambo ry'Imana reka tubanze tubisubiremo umuntu waribye ibyo wibye ukabikoramwo business bikabyara inyungu izo nyungu ukazikoramwo ibintu bikomeye ariko nawe mu mutima uzi ko zahereye ku telefone y'abandi wibye iyo wihanye kugira uzoje mu ijuru ushaka ko umukristo nta ico caha mu kucatura urasubizanya n'inyungu ibyo shaka dusoma ibi biragoye haraduze ukristo buraduze Bibiri ikatubwira ngo Ezekiel 33:15 uwo munyabyaha yego agasubiza ingwate nyeneyo akagarukana ibyo yambuye akagendera mu byagezwe bihesha ubugingo ntagire ibyo kugabitanya akora nukuri azobaho ntazopfa akagarukana ibyo yambuye iri somo riri mu masomo abantu batazokwemera urazi yuko abantu benshi batazoja mu ijuru tubishize muri umurongo wa Bibiliya oya nuwo nyene uwo munyabyaha akagarukana reka ndaguhakarore ibintu yambuye hariho abantu bafise ubutunzi bwahereye ku kwiba nk'akarorero bakaba batiteguye kubuheba reka dufate nk'akarorero umuntu yibye telefone mu rupangu yabamo yego ayigurishije 1500 yego aciye afonda kabutike gakora aciye afonda ga project y'icapati yego arakadandaje kavyaye imoto yego imoto ibyaye amakinga 5 ayahaye abadariste bazi baramunyonga yego bibyaye bajaji bibyaye akavuatire bibyaye parasera aguze mwinka yubatsemo n'inzu mbere biragwiriye agize magaze shop nini abaye umuntu umusupplier supplying adandaza ibintu mugabo abantu baza kumurangura yarahereye ku telefone yagize gute andetaye angro ariko nawe mu mutima abizi ko aho yahereye nugutwara telefone yo mu rupangu arakabuka agenda kuyigurisha kandi agatonda gusenga nihagira kwipatura rero none ico kimazi hari abantu biteguye kugitanga ivyo bintu byose gucuvyikorera ugatugana na muntu yiba telefone yagihaye kumugita ibi bintu byose mfise bya bindi byose uzubona iyo muri bishingiye kuba narakwivye none nkurikije ujambo ry'Imana ryambwiye ndaje kwatura byose ni gwawe ungenze ukushaka ukaba wumviye ngo umunyabyaha gasubiza ibyo yambuye abo bantu ni bande ni Zakayo yabishoboye ijuru Zakayo muri Luka 19:8 banza tuhasome uwabishoboye Zakayo yarabishoboye kuko we yavuze ngo yego Luka 19:8 Zakayo we yarabishoboye bivuze ngo nabandi bantu babishatse bo bishobora ngabo rero ndakubwiye handitse ngo Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati raba mugenzi umugabane w'itunga ryanje ngira wuhe aboro kandi umuntu wese navunze ndabimurihe 4 mama we umuntu wese nambuye yabanje afata aboro aravuga ati narabimye aboro narabimye arabaha yica amande yo kuhaboro ati nagize umutima mubi nariye ndi umwe aca yongera afata abantu yagunze yambuye kandi tubika ko uyu yari mutoza kori yatoza amatagisi ikigo c'abaroma gitoza amatagisi asanga abantu yibye aravuga ati kugira Imana imbabarire mu mutima we namwemu bariko bakorana ndamuriha incuro zine none muri no misi yacu harimo abantu bafise uwo mutima kandi rojewe nciye mbona abantu irisomo bajya pritse bakarishobora hariho nabantu aba bakene boca batunga kuko hari umuntu yoca azana ibintu n'inka kazigarukana n'amatongo yose waguza komose kuri ivyo bintu ubutunzi bwose wagezeko niki jambo ry'Imana rivuga sinzi ko abantu biteguye kwemera mu cigwa citwa Zakayo mu gitabo cy'ibifuza ibihe byose handitse mwoko ibintu byose abantu barondeye mu buryo bwa fraud sinzi ko ico cigwa gifise ndabiri cigwa mu bifuza byose citwa Zakayo harimo amajambo ko ibintu byose abantu bakora biri muri business ngo birimwo fraud ibintu byose bya bindi by'amafacture birimwo ibintu by'amanyanga ibyo bintu amajournal de commerce ibyo bintu byose by'amafuti abantu bakora
nta muntu azobyurirana mu ijuru. Abantu bazoriheba kubera ubwo buzima reka ndayarabe ubwo buzima bwera Imana ishaka kuduha n'abantu kubuhuza n'ubuzima nivyo bafise mwisi. Abantu bazoheba ijuru, bazotuma baheba ijuru. None ko hari abantu nkuko nabivuze ibintu byabo byose byubakiye kuba barabanje kugira kwiba bandi bazobishobora, bazobishoboza. Tuvuga twizera rya jambo Yesu yavuga muvyo ngo bishobokera Imana, bidashobokera abantu bishobokera. Muncamaka abantu babyumve neza. Ivyo ni bya bindi Yesu yavuga. Bimeze nko guca mu izuru ry'urushinge. Kwemera ukoroha ukagira uwo mutima utahura wabaye muri Zakayo, utahura ko ivyo bintu byose ufise intango yo kugira ngo bironke aho wabyibye hose ubikuye ari kwiba umuntu, kandi uwo muntu akaba gihari. Hari n'igihe umuntu nkaho telefone wamutwaye ubukene bwaciye buhera ko nawe arakena kabutungishijwe. None nko wibye nk'ikigakorera societe akorera ufise akazi runaka kumenga we hari umuntu acha womenga nta muntu yambuye acavuga ati nibyo harigera abakorera nk'abazungu ngo iby'abazungu biraribwa. Hari umuntu azamba bakubwiye ngo umuntu ng'inkangwirisha hiziritse ngo impene hajya n'impene igitungwa nyene kirisha ngo igitungwa ngo kirisha ngo kiziritse ngo mafu gacavuga gutyo. Mu byukuri iki kibazo kibi kigo biri bishira hamwe haba ahantu runaka ukora ukayaterura ukayajana ukayubakira ko ubuzima bukaduga. Hari abantu bashavuga rero ngo Imana ngo yaduhezagiye no mu rusengero barajayo ngo shimiye Imana bakazana n'amashimwe ashimishije mu mashengero kandi baribye. Waruzi ayo mashikanwa ntiyemera kandi arisome ntabwo Imana yemera ayo mashikanwa mwe nayo ngo abantu bazana ngo bari rega ntiyoyemera kuko n'uyazanye ntimwemera. Oya ngo Imana n'ukuri ntiyemera. Wewe uje mu rusengero uje gushimira Imana mu byo wivye byateye imbere. Uwo mutima wo kwiba ukurimwo banza ugire uwo mutima wo kwibanza ubuyaye wihane ugenda ubwire wa muntu uti narakwivye ndatera imbere ngo ibi byose ni kwawe igihe cyose maze nduha naruha bishingiye ku busuma nakoze. Umva ingene havunitse Maraki 1:13 ikindi muvuga mutewe muri uho turimwo kandi murabyinyoza niko horanye n'ingabagizi kandi muza nico munyaze n'igicumbagira n'ikigwaye uko niko muzana amashikanwa. Mbega mwe nayo mashikanwa no yemera abo mashikanwa y'ibicumbagira y'ibigwaye ayo banyatse nayo banyaze nayagwaye nayacumbagira ayo satati Imana ntiyemera. Abantu bariko batwumviza rero ego bazi ko babaye muri ubwo buzima bw'ubujanja nibareke kwirusha batafashe ingingo babwire Imana bati Imana duhe uwo mutima wabaye muri Zakayo udushungururire natwe tuje hejuru mu giti cy'umusukoni turabe Yesu bave muri ico giti bururutse kuja gusanganira umukiza bazaniye ako gakiza. Abantu nibabanze bareke kuja kurusha inyo zabo bicara mu ntebe mu rusengero amavi yabo bafukama basenga birirwa ku misozi batamba bataninyanya batiteguye gushira mu ngiri ivy'20 ivuga. Oya ahantu harati kubera Imana ntigira imbabazi kutazigiriye. Imbabazi z'Imana nizo ahubwo nizo zo gusunikira kuja umuntu afise yibyiradi yakaba yivuza yayibye mu kaminga akayivugiriza kumutakura ategerezwa kuyikorera akayisubizayo tiya radio mwabura ya sabufu bujangiye umuntu umukorera ukaza unonora ukura nibiduka ryawe ry'amatelefone byarahereye kubanza gusopa amatelefone y'abandi bantu uzuracomora utwara ucomora ukaba warazigurisha mu nyuma ukaba ushobora no kuja kurangura Dubai. Yego ariko warahereye kubanza kwiba telefone kandi ubazi iryo duka ryawe ryubakiye ku matelefone y'abantu bacomoye ibintu by'ubugunge banza urihebe neryo kuko si gwawe. Niba usenga rihebe neryo niba udasenga nta kundi nyine kuko nubundi ubuzima bwawe buzogarukira muri inosi. None ko numva ari abantu batunze ibintu atari gwabo so umwe si babiri mu cyaha igitabo citwa uwifuzwa mu bihe byose ni page ya 550 mu kigo citwa Zakayo handitse dans les affaires bijanye n'urudandazo. Le chrétien doit montrer au monde comment notre Seigneur dirigerait des entreprises commerciales. Mu bijanye n'urudandazo umukristo akwiye kwereka isi yose uko umucunguzi aba yari muri urwo rudandazo uko yo kwitwara umukiza wacu ari kuyobora ivyo bikorwa by'ubudandaji. Muncama ko umuntu wese akwiye uko yari kubihagarara uko yari kubigororokamwe muncama kiyo aba boutique yawe yari ya Yesu
yaba ari Yesu ariko arakudandariza akaza kudandaza ari Yesu nkuko ari canke ari Yesu wahaye akazi ari Yesu uko ari kubigukorera ntagiremwe agatosa ashiramo ntagiremwe agasembwa ashiramo ntagiremwe inyanga akora umukristo umuntu bakwiye kuvyereka isi umve dans chaque opération muri buri gikorwa c'ubucuruzi ukora il doit prouver que Dieu est son maître niba ucuruje udandaje ikintu ukiranguye erekana ko Yesu ari mwari mwigisha wawe mutware wawe. Sainteté à l'Éternel, ces paroles doivent être écrites sur le journal et le grand livre, sur les contrats, les factures et les lettres de change. Ibintu byose bikoreshwa mu rudandazwa yaba bavuze journal, igitabo grand livre, contrat, ama facture, ajya market yo guhanahana ibintu ngo akuriye kuba handitswe kwijambo rivuga ngo kwera kuhoraho. Sainteté byerejwe uhoraho. Sainteté à l'Éternel. Ibi byerejwe bizaza kuvuga ngo iyo butike yawe Imana ivuze uburenganzira bwo kuyiterura ikajana mu ijuru, ikabayo imijuru bakaba yemera ni yera canke ico gikorwa wahawe uwobe nabo bagihawe na leta. Iyo operation uri kurakora ico uri gukora iyo affaire urimwo uri umukristo Imana ikwiye kuyifa ikaba yo yijana igakorera nayo niyo ishatse yo zikayikorera ukubikora urayiha ukora nkuko yari kuvyikorera yabihari. Mucama ko umuntu akwiye kuyitwara ku buryo avuga ati iyi affaire Imana naho yo yijana ikabera iyi ministeri iyi operation institution abantu ko birirwa bariba iki kintu Imana interuye n'iyi ministeri canke naka kazi n'uyu nkorera ikabidugana mu ijuru Imana yo vyemera. Imana izogira ikigongo oya so deliver Imana ha deliveration nyene nizi imbabazi niba ata deliveration riri hari tukaba dushaka ubugingo buhoraho ubudashira turi abantu basenga nitwige gukwemera ibyanditswe muri Bibiliya byo tuyobo. Umva irindi jambo c'est qui tout en professant de suivre le Christ agissent d'une manière injuste dépose un faux témoignage contre le caractère d'un Dieu saint juste et miséricordieux. Abantu bose bavuga ko ari abakristo ariko mu bikorwa byabo bagakora ibintu bitarimo kugororoka baba bagaragaje Imana kutari ko baba batangiye Imana igishinga ntaye kitari kinyoma kandi babangamiye Imana ifise ingeso z'Imana yera musanzwe babashizanye kandi imbabazi babashize agasembwa ku ngeso z'Imana zera kandi Imana y'inyembabazi zitunganye kandi z'inyembabazi kijyango. Toute personne ayant accueilli le Christ dans son cœur prouvera sa conversion comme Zaché. Umukristo wese nukuvuga ngo umukristo nimba yarakiriye Kristo by'ukuri mu mutima nkuko ngo Zakayo yamwakiriye ategerezwa kumwakira ngo nkuko umukristo nimba yarakiriye mu mutima Yesu nkuko Zakayo byabaye ngo prouvera sa conversion ategerezwa kuzogaragaza iryo hinduka nk'irya Zakayo renonça à toutes les pratiques frauduleuses dont il avait l'habitude. Agaheba urudandazwa rwa magendo reka nkoresha ca kirundi basigaye bakoresha ngo urudandazwa rwo mu kinywabi agaheba magendo ibintu byose byiyo bitari byo hepfo ngo abantu ntibazoja mu ijuru nguma ndabisubiramo oya bazojayo bihanye comme le chef de péage ega kwihana tugarutse muri ya ngingo ya gatatu ibyo bintu byose waronkiye muri fraude nimba wacira akayira ibintu bikinjira muri fraude kugira nawe uronke ko abantu bose bagaca babizana gute nabo bakaca mbe waruzi bose biteguye kwihana mbe waruzi ko ubu rega fraude ni ibintu byinshi umuntu aragenda agafata ifu y'ibyema akayivanga n'ibigori agaca acuruza ayo n'amanyanga ibyo ucuheba umuntu akagenda agafata ibiharage bya jone n'ibya kirundo n'ibya kinure akashiramo itoni zibiri agacashiramo ibiro 400 n'ibyo canka 2 by'amabuye n'ibyatsi biro 10 no mu miceri hose byose no mu miceri umuntu akagenda ugasanga agutumye umutumye ngo genda ngurire amabati n'ibyo uwasanze ku ibutike agambira ngo nkorera facture itari cyangwa ibi boss ngo nukunyene babijya none niyo mpamvu nanimuze nti abantu nibazoja mu ijuru ibyo bintu byose abantu biteguye kubyatura ukurikije uko iyo nyandiko itubwiye. Reka nsubiremo hano baranditse ngo comme le chef de péage elle montrera sa sincérité en faisant des restitutions. N'uwo mukuru w'abatoza kori azokwerekana ubudahemuka bwiwe mu gusubiza ibyo bintu byose rero atwaye baje basegura rya somo ngo le Seigneur d'ici le méchant le gage
qu'on lui a confié, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui basumwe jasoma umunyabyanyi yasubiza ibyo yibye haranditse ngo si nous avons fait du tort à quelqu'un par des opérations commerciales frauduleuses niba twarahemukiye umuntu biciye mu rudandazwa w'amagendo dukora cyangwa bwo mu kinywa si nous avons surpris sa bonne foi en affaires niba twarungukiye mu kuba umuntu w'umutima mwiza muri ibyo bikorwa tugakorera muri uko kuntu yabaye yagize bonne foi irakwizeye kutomwiba ugacungukira ati bariya ati barahumye ati nikuzaza nyene tubahumura hepfo ngo si nous l'avons frustré de son dû niba twaramunyaze icyo yategezwa guhabwa même dans les limites consenties par la loi naho byo byagarukiye mu byemewe n'amategeko nous devrions confesser notre tort et faire restitution dans la mesure du possible kandi gihe cyose bigishoboka ko dusubiza ibyo twungukiye muri uko kuntu twabisubiza dans la mesure du possible mawe igihe bigishoboka ko ibyo twungutse twungukiye muri opération frauduleuse dutegerezwa kurestituwa dutegerezwa gufata bya bintu wa muntu twamutwaye twizuze sa bonne foi tukabimusubiza byo kujya ati twaguciye mu ryahumye aha nico akira twasanze nk'abakristo tutari dukwiye kubikora ati bujya amafaranga twakubwiye ngo ujya muzingo wajya amashasho kugwa 10 byari 4 kino twabonye nyene wivugira none abantu ushirikiye nakakigaragura ngo ngo zanda guhe bitatu ngwibi ngo nta makuru ufise ngo wagenda ngo azozaba bahumura ngwehe tuzatubakora mu maso hano haranditse ngo il est juste que nous rendions non seulement le bien que nous avons pris mais aussi les intérêts qui se seraient accumulés pendant le temps qu'il a été à notre possession s'il avait été placé d'une manière judicieuse ikwiriye mama we sugusubiza ikintu gusa cyakindi twaratwaye ahubwo ni inyungu zose zaje mu mwanya tukimaranye mama we nukuvuga ngo ikintu cy'abandi watwaye umaranye imyaka 10 izo nyungu zose zikomoka kuri ico kintu terura nimba ugomba kwihana kwemewe ubujane ni Imana mu gitabo cyacu cy'ubugingo izina ryawe rizogumayo ni icyaha cyawe mu gitabo cy'ibyaha rizoba rifuswe